kwa itara mbere nyuma yegeria ria kwebelia gavana Kawire tine kurema ndeni ya mbunge nende munini okimutuma ntwethingia na umirite kimwingi akiaria haindeni ya kanisa ya PCA Ntharene Southimenti twethingia noritia Meru kurombera atongeria ba Meru kenda kuogia no kiri na theria county ni aretete mbere na kuwathiri ni oyatetheria kureta maendeleo kia karikia rito barabara irete kiria KCP mutongeria uwete utimwana bateroti wa ome atireta skuru ya sekondari nonto inyamu bango ya kithomo ya 844 iyo kinyete muthia ya burato tariru mwandiki wetu Andeto Mutugi wakare thiri dene ya Meru County tukumitwe thirite twina mathina twendelee kuromba mwathani kagita ka munene wa thiri aguciarwa kinya Meru twire Ngai gankoroka mono kia kangogo kaira watwa kweja kiripange weje odaithe kinyatwe Jesu agatokoroka during this season. Ni migambo ya mutuma ntwethingio ne munini wa gavana Meru aragwikinyite kanisani ya PCA Ntharene kwigirwa kiumia mwana Kristo bau ririgitara wera mbere kumira werune nyuma ya kagita karaja kuma nkucha ni ramberia ja Meru gukinyira gavana Kawira Mwangaza kono kwa kwenga twagitene ni mbunge ya seneti arana ande mutumetete na mbere kuromba Kristo gwita na mbere kugwata mbaru atongeria barabathuri kenda gutigira ukagia thiri na ngwataniro county je twethire twina ngwataniro tu support atongeria betu mheshimiwa Haron tumu support turi ward yewe tu support Dr. Shadrack Mwiti ari MP wetura uguchiumia kuritangoge muno na tuendelee ku support thirikari yetu ya county to support waheshimiwa betu ba assembly to support national government nikenda mwathani au yuria mubango yure na yuo na ntu betu kwa igitarire mbura ingi tena bainge bakali bethirite baikojera ikondoria na bainge bao bethira bakeringe kamono dinji mutumana kuromba thirikari nene gutegera kinya county ya Meru ndire kwithire gitegera county ingira chethirite kojera ikondoria bya muguo Meru County twina different regions both kinyaiment weye turi teresia mitungu nara muno kwe menamo teresia tigania teresia igembe anto baba ingi ibalusete intobiao na kinyabangi bakuwa nonto bwa ikondoria bya ndoje irachiekuo na kinya nyumba ya igakunekerwa so turenda kubera pole na kinyaturie thirikari yetu irakwendete muno ya His Excellency the President wa nthi yetu nonto kwina kiti ire kumenyera makarika yarayo karika in different counties ya disaster nonto bwa El Nino rains Meru County kindly nitorikanwe na nyuma ya mpumisha kigero kya KCPE mwanka jojo iromba ria dinji mutuma congratulations nonto bwana beto barabara bwithirie kigerio kya KCPE kinya barabara tabwithirie bwega again uti mwana utibwithirie bwega barabara ari na max 425 norora ari na max igana rimwe bonde itobaringire rwe kanisa tobaringire rwe ruthongi na tuhakikishe turi achiari turi the sector ya education turi administration Madam Chief tuhakikishe ana barabara bwithirie kigerio kya class 8 no ntukutena opportunity ya guchoka nyuma barabangi meaturauga mwana karea wita secondary no achokere thai mwana uraura bwithirie class 8 ate meaguchoka nyuma no ntu system wira yi nyumewe itemu accommodate ya CBC Diene mutongeria ojo na rombete ashari gutigira na bonde ne baukarua wakagita kabare rutharwa thigonko
mono anabare batekeja kugia mauja mapema. Ana beto bethira bari safe, bethira tubaritanite mitaratara miega, bethira tubaritanite njira injega cio Kristo, bategete nara kwanganga beta kuritanwa mantu yara yatagirite na kinya batumeka boboi ne antu bara bethaira betere gutumira ana beto boboi, especially anabari tukea kwithira twina ana bena iu kana mimba cia mapema ila tuwita teenage pregnancy during this Christmas season. Mandalene wandine abogeta istige shigombunge ka Southiment inke report rande to shawero weekendi reakwari eto ne motuge kare.